Kitabu cha Ayubu mriangoni wa 5. Elifazi akendera kunena kiamba vikaraiha ulolekala hana mtu andiyehika nani hii yekaiza o aeri undiye muendera ujeri wenye koroni kumwalaga mzuzu na wivu nikumuria mtu asiyeng'alirwa mimi mwenye namona mzuzu akimutamiziji ela gafula nikigalani makaloge anaye makure na usalama manaonerwa kotini hasio muhehezi mavunoge gana riwa ni yenye nzala na hata kahikaiza mia kizaoni kugamboza makagahala na yenye tamaa nikombozera zito ushahawe mana tabu kaimbola mitangani hedu mashaka kumbola hoti ela mdamu nukujalwa ili apate tabu hereviria hutete zitulukajo kalandimi ninga mala mlungu ningaika kesi yangu mbereze iya nahenda mautuma bomo gasigo dima kueleweka mutuga kwangalaza gasigo dima kutalika yani kuihendea vula yenye dulu zati kuhirika mazi mindani ananulao mariotini na maombolezao niku nulo makale salama yani kuinonga mipango ya ajanja ili choma viendajo visiloke yani kwa agbira ajanja kaiza ujanja wao na mipango ya alongo nukuinonga haraka au nikupato nikiza wakati wa mchana na kuvavata wakati wa zuwara vitwani here kwamba ni usiku ela yenu kwa atija kia kula na mushu na atoi kula mikono ni mwenye nguvu kwa vizho mukiana kuluhiro na makano gati riri mkunyamazo lola ana bahaya yangizwa yelao ni mulungu kwani usivuria adabu ya iye mwenye nguvu zose kwani iye nukungiza maranga ela nukugafunga muhaso nikulumiza ela nukuhoza anda kuokola kula mashakani kana tandahu hata kanafunga he utiriri kanda kaunda kupata wakati wanzala anda kutija na kifa na kaiza viha anda kukombola kula na pigo la musho undachingwa na mashambulio galu na usigohe wakati kwa nungwa na usigohe wakati kwa nungwa kuza ndaseka kwa nungwa na nzala na kundago hanyama akali mana undakana mapatano na mawega mundani na wanyama takani ndakana dheri nawe na undamanya kukala nyumba ya salama undalola chagache na kamundako seka kitu kizo ndamanya kukala na manda kalanji atuadisha zicho manda kalanji renyasi undafonda tumika here suchira ngano sizirovuno wakati mviri yao zaga peleleza na niga ujeri gasikiro gamanya na ugahende